Dobar dan, ovo je jedan kratak intervju vezano za objavljivanje moje prve knjige, Knjiga nove planete Zemlje, Konačni zvuk telektona. I ukratko će biti rečeno nešto što je prethodilo pisanju knjige i neke kratke smjernice koje možda mogu da pojasne moje stavove kao autora koji su u stvari doveli do toga da bude napisano ono što je napisano. U početku u stvari nije bilo jasno da li uopšte da pišem knjigu ili da je proživim u realnom životu, međutim, kroz kontemplaciju i molitve i neke pokazatelje u realnom životu došao sam ipak do toga da knjiga treba da bude napisana. Kažem to zato što kroz neki svoj duhovni rad i kroz neke značajne stvari koje sam u saradnji sa duhovnim bićima i sa ljudima iz mog okruženja koji se bave ozbiljnim duhovnim radom, došao sam do toga da nije dovoljno samo to što je određeno i da je na neki način neophodno da se čovečanstvu na jedan indirektan način možda prenesu iskustva koje su kroz taj rad duhovni po meni neverovatno značajno za planetu Zemlju, znači bez neke lažne skromnosti. Ili ipak to nije samo moje delo, nego delo jednog celokupnog božanskog ustrojstva, tako da kažem. Smatrao sam da je neophodno da ljudi koji čitaju knjigu, kojima je jednostavno knjiga makar u nekom fizičkom posjedovanju, da mogu da na taj način dobiju određene kvalitete, da ih upiju na jedan indirektan način, pre svega preko svojih viših ja ili svetlosnog tela, kako neki zove. Knjiga je zato i ispisana na jedan, mogu da kažem, i mističan način, u smislu da su kroz razne jezičke forme, pa eto, između ostalog i uključujući taj anđelski jezik, moguće da se jednostavno određene stvari dese unutar nesvesnog i svesnog samog čitavca i da se na taj način dese značajne promene u njegovim pristupima životu, normalno u pozitivnom smislu. Tako da knjiga je u stvari zato i napisana da bi se neka konkretna saznanja mu obličila, bilo da su ona već izrečena od drugih ljudi ili su došli do mog saznanja uvidima, razmišljenjima i duhovnim iskustvima. Neophodno je bilo da se to sve uobliči u jednu formu koja će biti dostupna. Ideja je bila i filmska industrija, jer knjiga ima scenarijsku formu, doduše posle malo modifikovano u roman. U svakom slučaju, rečeno je maltene sve što sam ja imao u tom trenutku da kažem. Određene definicije su namerno ostavljene nedorečene, po nekim čitaocima previše komplikovano izrečeno, i to su čitaoci koji su needukovani u najozbiljnijem smislu. Tako da pretpostavljam da će uslediti jedna kratka revizija teksta, odnosno male i sitne prepravke kako bi se određene definicije ublažile i kako bi se i čitaocima koji su manje upućeni u tematiku o kojoj se govori mogli malo više da razumeju o čemu se radi i da svesnim delom uma prime to pored onoga što je, kažem, već iskazano na neki način skriveno u tekstu i što će svakako doći do ljudske svesti na ovaj način. Što se tiče samog teksta, on je, otvoreno to mogu da kažem, za mene u potpunosti istinit, ako ne u potpunosti, ono bar 95%, što je na neki način radiestezijski potvrdio recenzent knjige meni dragoceni recenzent profesor akademik sada pokojni Milan Milić, inače glavni vojni radiestezista vojske Srbije, odnosno tadašnje vojske Jugoslavije, čija je informacija bila da je čak 98% knjige istinito i da knjiga nije kompilacijskog karaktera, već da je zaista zasnovana na ličnim saznanjima i iskustvima. Negde oko 2% informacija su informacije koje su već na ovaj ili na onaj način iskazane, bilo na internetu ili na neki drugi način nekako došlo do moje svesti, tamo razgovorima s drugim ljudima i tako.
postoje određene informacije koje su slične onima koje su iskazane do sada u javnosti, ali u stvari nisu iste. Značajno je to napomenuti zato što u stvari kada se knjiga čita može se steći utisak da je mnogo više od ovoga što sam ja sad ovde izneo na neki način uzeto iz tuđih saznanja. Međutim, treba malo dublje i preciznije pročitati same formulacije i na koji način, u kom kontekstu je određena informacija implementirana, odnosno ugrađena u tekst. Ono što je meni bilo značajno jeste da sam odmah na početku pisanja knjige dobio jednu podršku. Igrom slučaja naletao sam na jedan tekst koji je NASA objavila u, čini mi se, Večernjim novostima. Odnosno, Večernje novosti su objavile taj tekst koji je NASA objavila. Tekst se odnosio na to da je pronađena značajna količina zaleđene vode, odnosno leda, zarobljenog na praktično jednom velikom asteroidu u pojasu između Marsa i Jupitera, gde po definiciji NASA je postojala planeta koja se raspala upravo tako u periodu pre 60.000 godina. Znači, ja u to vreme sam već počeo da pišem knjigu i započeo sam upravo sa tom vremenskom definicijom od pre 60.000 godina, gde opisujem civilizaciju Faetona. I na taj način sam dobio stvarno jednu realnu podršku zvaničnih naučnih krugova na planeti Zemlji. To je bio značajan podsticaj, međutim desilo se da kada sam počeo da pišem tu prvu verziju, kažem prvu verziju zato što je, čućete kako, ona je jednostavno nestala. Pisao sam je recimo na 3-4 meseca i onda se desilo da u jednom trenutku kada sam opisivao spuštanje visokoduhovnih energija kroz nivoe, što je kasnije u drugoj formi knjige uspešno opisano, kada sam opisivao spuštanje visokih duhovnih božanskih energija na zemlji kroz nivoe, desilo se da mi je kompjuter jednostavno naprasno se raspao. Pojavio se neki čudan hardverski virus, koji je stručnjak koji je radio vrlo ozbiljnim službama, jednostavno definisao kao potpuno nepoznati virus, pokušao da spase sistem i na kraju sam ipak morao da odlučim da li da spasim kompjuter ili scenariju. Ja sam se odlučio na spašavanje scenarija, normalno, izgubio sam kompjuter, tekst je prebačen na hardver jednog mog prijatelja koji je odjednom naprasno nestao iz mojeg života. Nije se pojavio sve dok knjiga na kraju nije završena, sreo sam ga tu jednom Knez Mihajlovi kako šeta psa, potpuno bezbožno. Tako da sam ja ponovo iz početka morao da pišem knjigu, to je odnovo dosta vremena i knjiga je pisana negde oko 6 godina. Međutim, meni se kasnije razjasnilo da je u stvari taj trenutak kada je opisivano to što je opisivano, kada se kompjuter raspao, je u stvari bilo presnažno za tadašnju situaciju na planeti Zemlji. Naime, u međuvremenu se radilo na otvaranju planetarnih kapija, otvaralo se na oslobađanju velikog broja zarobljenih bića prirode, pre svega na duhovnim bićima šuma, voda i raznih elemenata koji su, kako je to delimično opisano u ovoj knjizi, davno zarobljena. I upravo to je i razlog zašto imamo veliki problem sa ponašanjem čovečanstva koji nije u skladu sa prirodom i sad imamo toliko značajne ekološke projekte i programe i perspektive. Međutim, suština jeste u stvari u promeni svesti čovečanstva, odnosno o povredi duhovnih bića prirode. U knjizi je to opisano i čak i eto Gospodar prstenova u jednom smislu obrađuje tu tematiku, mada po meni dosta naivno, ali ipak značajno. I u tom kontekstu je knjiga obrađivala čitav niz pogrešnih stremljenja stavova i vrlo oštre kritike na račun podele čovečanstva na nacije i religije su po meni potpuno opravdane zato što su to osnovni stavovi koji remete normalno i uzvišeno funkcionisanje čovečanstva. Ta definicija naroda planete Zemlje, religije i ljubavi koja je u knjizi data i izvoz ljubavi kao jedan vrhunac izražaja naroda planete Zemlje u okviru kosmosa i univerzuma je ono što
je vredno pomene i ono što praktično predstavlja okosnicu samog romana. Ideja je u stvari bila da se čovečanstvu daju praktične smernice, dati su i brojne teze i aksiomi koji mogu da budu značajni za naučne radove budućim generacijama, jer jedan čovjek jednostavno nije predodređen da sve to obradi, ali uvidi koje sam ja imao na duhovnim planovima su doveli do toga da te definicije budu postavljene i onaj ko bude znao da pročita i spozna šta je tu sve dato, moći će to da iskoristi kao polaznu osnovu za neke ozbiljnije radove. Ono što, ako mene neko pita koliko je knjiga realna, po meni kažem značajno realna i samim tim što u sada realnom životu mi se pojavljuju ljudi koji su vrlo bliski likovima opisanim u knjizi, odnosno sam taj tok koji glavnog junaka snalazi, ali tako da kažem, u romanu, počinje i meni da se dešava, mada značajan deo to može da shvati svako ko me malo bolje poznaje, značajan deo karakterološki tog glavnog junaka je autobiografski. U svakom slučaju, ono što ovaj roman čini vrednim čitanja jeste to da je on jedna sublimacija, jedan crescendo nekih mojih saznavanja do 2011. kada je praktično završen, nažalost to bilo mnogo kasnije, upravo zato što je iz tog slučaja nevolje ili crnog pečata, kako sam ga ja definisao kao jezgro kolektivnog nesvesnog, došla jedna značajna blokada, pre svega kroz izdavača iz Njujorka koji me je izblokirao. Ali to se pokazalo kao sastavni deo života, jer upravo kad sam sa radijasteristom Minićem, odnosno recenzentom, pričao da li da idem upravo na tog izdavača, iako sam znao da je sumnjiv karakterološki, odgovor je bio da bi bilo dobro da idem kroz tog izdavača, zato što će se kroz to desiti izvesna suočavanja u realnom životu koje će dovesti do značajnih promjena. I zaista taj konflikt sa tim izdavačem je doveo do toga da značajne duhovne intervencije budu određene na planetarnom nivou. Umeđu vremena su otvorene brojne kapije, kao što su kapije na Kosovu, u Egiptu, u Južnoj Africi, Islandu, Moskvi, Stonehengeu, Njujorku i tako dalje. Sada ne opisujem sve, ali tek kada su te kapije otvorene, otvorila se mogućnost da knjiga bude i objavljena. Jer u suprotnom taj crni pečat, odnosno srž kolektivnog nesvesnog koji je u potpunosti definisan u knjizi, je sprečavao materializaciju knjige. U ovom intervju ću izjaviti i ono što inače možda i nije dobro da bude rečeno, ali mene je stvarno šokiralo kad je pokojni Mine Minić rekao da ova knjiga nosi kvalitete nastavka Novog Zaveta, jer ja zaista sam pokušao da dešifrujem Jovanovo otkrivenje kroz ovo delo, što onaj koji malo zna o dramaturgiji književnih dela zna da je Jovanovo otkrivenje jedno od dela koje nije uspelo da bude razotkriveno. Da li sam ja u tome uspeo ili ne, to će vreme da potvrdim, ali trudio sam se da to realizujem i to na osnovu nekih duhovnih saznanja, a ne samo nekom dečačkom ambicioznošću. Ono što je vredno pomene jeste izvez ljubavi i jedna metodologija koja je data, može se učiniti naivno, ali u stvari taj detaljni pristup u sebi nosi osnovne aksiome, odnosno principe kako izvoz ljubavi treba da se primeni u čovečanstvu i na koji način čovečanstvo može da definiše svoju poziciju u okviru sunčevog sistema i dalje. Sve ovo može da zvuči kao možda zaista megalomanija u pristupu i samoznačaj neki, ali to je tako i sva saznanja koje su ovdje date su date isključivo kroz duhovni, neko će da kaže rat, ali ja ću reći kroz jedno duhovno ophođenje prema svojoj okolini.
Kao posljedica toga su se desila i iskustva koje su dovele do otkrivanja tog crnog pečata ili slučaja nevolje, ali radići sa ljudima u mojoj duhovnoj školi, kad god sam radio odvajanje od određenih negativnih bazičnih emocija, pre svega kao što su tuga, krivica, dominacija, bes, strah, mržnja, uvek sam završavao u duhovnim sferama u jednom crnom, jakom, negativnom polju za koje meni je bilo potpuno jasno da nije indukovano božanskom voljom. Neko bi to nazvao paklom ili negativnim poljem, odnosno kolektivnim nesvesnim, ali u srži toga se nalazio taj crni pečat. I razmišljajući kako taj crni pečat može da bude razbijen, došlo je do stvaranja jednog koncepta i konkretnih duhovnih aktivnosti koje sam primenjivao što lično, što u saradnji sa drugim ljudima. Koliko je to uspešno izvedeno, ostaje na drugim da proceni. Ja apsolutno verujem da je to izvedeno savršeno dobro. Normalno, uz pomoć svih izvorišta apsolutne svesti, kome se zahvaljujem i u ovom intervju i svim ljudima koji su pomogli na ovaj ili novi način. A hvala i tebi, Igore, što si me snimio.